Dobrodošli u Muzej Jugoslavije, jedinstvenu instituciju koja baštini jugoslovensko nasleđe, a čini je nekoliko različitih izložbenih prostora i prostrani park skulptura. Muzej 25. maj je otvoren 25. maja 1962. godine kao poklon grada Beograda predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu za njegov 70. rođendan. Zgradu je projektovao čuveni beogradski arhitekta Mihajlo Mika Janković i ona predstavlja biser modernističke arhitekture. Danas najreprezentativnija i najdominantnija zgrada u kompleksu Muzeja Jugoslavije namenjena je tematskim izložbama. Proverite koja izložba je sada u toku. Kuća cveća. Nekadašnja zimska bašta bračnog para Broz, a danas mauzolej u kome su sahranjeni. Ovde su izložbe koje obrađuju teme vezane za ličnost Josipa Broza Tita. Stari muzej. Projekat arhitekte Branka Bona je mesto gde se promišlja stalna postavka Muzeja Jugoslavije. Polazeći od muzejskog fonda i saradnje sa različitim zajednicama izložba, muzejska laboratorija preispituje jugoslovensko nasleđe i samu instituciju muzeja. Pogledajte autorsko vođenje na znakovnom jeziku i saznajte koje su to predmete odabrali predstavnici zajednice gluvih i uživajte u jedinstvenom vođenju gluvog kustosa Mihajla Gordića. U parku skulptura nalazi se 20 skulptura istaknutih jugoslovenskih umetnika i umetnica. Stilski i tematski skulpture su veoma heterogene, od lirskih dela u maniru lirizma i intimizma do klasičnih skulptura socijalističkog realizma. Poslušajte dodatne legende o skulpturama koje kriju lične priče. Možda se prepoznate u nekoj. Istorijat kompleksa. Prostor u kome se trenutno nalazite je, kao prostor za život i rad Josipa Broza Tita, predsjednika SFRJ, bio jedno od najprepoznatljivijih mesta u SFRJ. Tito je 1980. godine sahranjen u jednoj od zgrada u kompleksu, preciznije u zimskoj bašti poznatoj kao kuća cveća, a čitav kompleks je transformisan u memorijalni centar Josip Broz Tito, koji je bio operativan 80. godina 20. veka. Kompleksna memorijalna celina obuhvatala je 10 objekata: ulaznu kapiju, muzej 25. maj, stari muzej, kuću cveća, spomen zbirku, lovačku kuću, bilijarnicu, rezidenciju, muzej 4. juli 1941., restoran Mladost i park skulptura koji su bili dostupni posetiocima. Centar je upravljao i rodnom kućom u Kumrovcu, a kasnije i ostrvom Vanga na Brionima. 1996. godine dolazi do reorganizovanja institucija, te se prostor kompleksa Memorijalnog centra Josip Broz Tito deli na 2 dela, od kojih jedan postaje Muzej istorije Jugoslavije, a drugi deo se koristi od strane državne administracije kao rezidencijalni prostor predsjednika Republike. Prilikom osnivanja Muzeja istorije Jugoslavije postojala je ideja da se ta institucija sastoji od 2 dela, u kojima bi se baštinilo i obrađivalo kulturno nasleđe Jugoslavije, i to tako da se u prostoru Belog dvora baštini nasleđe Kraljevine Jugoslavije, u kompleksu u kome se danas nalazimo kulturno nasleđe SFRJ. Međutim, nove društvene okolnosti su onemogućavale da se ova ideja sprovede u delo, a muzealizacija jugoslovenskog kulturnog nasleđa je limitirana na prostor jedne bivše institucije, to jest prostor Memorijalnog centra Josip Broz Tito sa predmetima iz fondova te institucije i Muzeja Revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije.
Način na koji se jugoslovensko kulturno nasleđe treba obrađivati i baštiniti na jednom prostoru, opterećenom nasleđem prethodnih institucija, je živa debata u krugovima zaposlenih u Muzeju Jugoslavije, njihovih saradnika i posetilaca. Istorijat institucije. 1959. je osnovan Muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije kao proizvod dugogodišnjeg sistematskog prikupljanja predmeta i dokumenata o radničkom pokretu i razvoju ideje socijalizma kao temelja tadašnjeg jugoslovenskog društva. 1962. godine je grad Beograd za 70. rođendan Josipu Brozu Titu poklonio Muzej 25. maj. Zgradu muzeja je projektovao Mihajlo Mika Janković, a ona je danas značajan primer visoke moderne i jedan od retkih primjera total dizajna u arhitekturi Beograda. Muzej 25. maj je prva zgrada namenski projektovana da bude muzej, i to muzej u kome su se izlagali brojni darovi upućeni predsjedniku SFRJ, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Muzej 25. maj je od 1982. bio deo Memorijalnog centra Josip Broz Tito. 1982. godine je osnovan Memorijalni centar Josip Broz Tito sa misijom da čuva uspomenu na Tita. 1996. godine je osnovan Muzej istorije Jugoslavije spajanjem, a ujedno i prestankom postojanja dve institucije: Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije i Memorijalnog centra Josip Broz Tito. Usled društveno-istorijskih okolnosti te dezintegracije Jugoslavije tokom 90. godina 20. veka, ove institucije su postale balast, budući da su svedočile o nepoželjnoj prošlosti čiji su se tragovi aktivno brisali iz sadašnjice. Fondovi te dve institucije poslužili su kao osnova na kojoj nastaje nov muzej, koji je trebalo da Jugoslaviju muzealizacijom smesti na policu, u skladu sa shvatanjem muzeja kao skladišta starih i bespotrebnih stvari. Uprkos tome, fondovi, istorije, dokumentacija i zaposleni ove dve institucije postali su osnova 20-godišnjeg traganja za načinima baštinjenja Jugoslavije. 2016. Muzej istorije Jugoslavije menja ime i postaje Muzej Jugoslavije, kako se i danas zove. Razlog za promjenu imena leži u težnji da se naglasi da Muzej Jugoslavije nije i ne pretenduje na to da postane istorijski muzej, već institucija u kojoj se promišlja jugoslovensko kulturno nasleđe, fenomeni koji se tiču jugoslovenskog, ali i postjugoslovenskih društava. Muzej danas aktivno sarađuje sa savremenim umetnicima, grupama građana, organizacijama i drugim institucijama koje baštine znanja o Jugoslaviji i sećanja na Jugoslaviju.